Veliki pozdrav svima još i moj video klipu. Današnji klipu za vas imam još jedan live story, to jest još jednu priču koja se meni desila preno 3-4 godine. Ja mislim da taj snimak te tuče po naslovu klipa ima i na YouTube-u, tako da ako nađem ostavit ću vam link u deskripciji pa ga obavezno postite. Znači ljudi, ovo je bilo pre 3-4 godine, bilo je final nekog kupa, igrao je Partizan protiv nekog škrilje kluba, ja mislim da je bilo Mladost ili Spartak, ne držite me za reč. Igrao se na JNA, to jest na stadionu Partizana. Partizan je bio domaćin i mi smo bili na zapadnoj tribini, pošto na zapadnoj tribini su deca i stariji ljudi, a na istočnoj tribini su isto stariji ljudi i deca, na južnoj su ovi iz Alcatraza, to jest navijačke grupe Alcatraz, a na severu su iz navijačke grupe zabranjenih. I utakmica je počela, Partizan je dao gol i ovi navijači ekipe Mladosti, to je protivničkog tima Partizana, što su igrali protiv Partizana, pa njihovi navijači su počeli da divljaju, da bacaju petarde, kamenje, koktele na nas, počeli su preskaču ogradu kako bi došli do nas, kako bi počeli bukvalno da biju decu i starije ljude, bakice i dekice od po 60-70 godina, i tu su navijači ovih zabranjenih popizdeli i njih 20 je preskočilo ogradu i htelo je da se bije sa ovima navijača protivničke ekipe. Tu policija nije reagovala sve dok nisu došli zabranjeni. Kasnije je ona te navijače Mladosti izbacila sa terena, naravno izubijala ih je probitno pendrecima. Naravno tu imalo povređeno jedno dete, a ono je odmah prevezeno u urgentni centar i tamo su sanirane njegove povrede i ništa, tu navijači zabranjenih su ostali sa nama do kraja meča kako bi nas štitili i opet su ti navijači zabranjenih ispali krivi u očima javnosti. Sada u novinama je pisalo da su oni izazvali incident, a postoji snimak gdje se vidi ko je izazvao incident. Ništa je to bilo to od ovog live storija. Ako vam svidjela ova priča, to je live story, obavezno stavite like, share, subscribe za još zanimljivih priča. Hvala vam na svoj podršci koju mi dajete za ovaj daily upload. Mi se vidimo u sljedećem klipu, ako vas ne mrzi podelite klip i veliki pozdrav, peace out, niggas, motherfucker.